Watanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana. Watanguye kubona inyishu adatinda gusora n'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. Watanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana. N'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. Watanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana. adatinda gusora n'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. Watanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana. adatinda gusora n'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana itabura guseruka, iyo Mana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana Imana itabura guseruka, iyo Mana Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye. vuba cyane dutangura gusengera muri etage. Abantu twabuze aho bakwira. Ku munsi wa Mungu niho tuzotanguza kurunda ukurikira itariki 8. Itariki 8 niho tuzotanguza umushinge wo kubaka etage. Shengero mwese muvuye hasi, kanisa lote tukisimama imara. nakuzana ijambo rivuga ngo emera wicishe bugufi ugende nka Yesu. Nimekuletea neno linasema nyenyekea kusudi utembee na Yesu. Bwira mugenza, Mwambie rafiki yako ku musozi na yote, kwenye mlima wa Mungu na yote, Sauli byaramugoye yamemtatiza kuhashika hanyuma ngo have. kwa kufika kusudi patoke. Wewe washitse ngaha, Wewe umefika hapa, bwira Imana ati vya bindi byose mbonye ko birangiye. mwambie Mungu yote yanakwisha. Vya bindi byari byarananiranye, Yale yote yalikuwa yameshindikana, naje kukubwira ngo birarangiye. basi nakuja kukwambia yanakwisha. Wiyumviriye kuva kera Tafakari tangu kale ko wozamuka, ya kwamba utaweza ukainuliwa, ariko byari byarase lakini vimekuwa vimeshindikana kubera utari bwagere ku musozi kwa na yote. sababu ulikuwa unafika kwenye mlima wa Mungu na yote. Dawidi amaze kuhashika, Daudi alipofika, Dawidi ahageze, yari afise ubwoba, alikuwa na uoga, yari karahunga Sauli, alikuwa akikimbia Sauli, yari karagugumwa ngo ndapfuye, alikuwa akitetemeka, anasema ya kwamba nafariki. amaze kuhagera, Lakini alipofika yatanguye atamba neza, akaanza yatanguye atamba, akaanza yatanguye akacheza atamba. Kuri na yote, kwenye mlima wa Mungu na yote. bila shika ukaba wasenze ibitangabo keshi, Inawezekana ukawa umeomba turu nyingi, ugasengera umutware keshi, unaombea hitaji turu nyingi, abavugishwa bakaba barakuvugishijwe kibetangabo keshi, wanabii wakawa wametabiri kwa siku nyingi. kila mugeza tutarashika ku musozi na yote hari bitakuva inyuma. Mwambie ndugu yako kama hujafika kwenye mlima wa Mungu na yote, hakuna vile vitaweza kukutoka nyuma. Utarashika ku musozi w'Imana na yote, Kama hujafika kwenye mlima wa Mungu na yote, hari bitakuva inyuma. kuna vile ambavyo haviwezi kutoka nyuma yako. Nabonye Imana nyamara ku musozi na yote, Nimeona Mungu wa kweli kwenye mlima wa Mungu na yote. nahora ndayumva, Nilikuwa nikisikia, naratembera mu mashengero nkumva Imana, nilikuwa nazurura kwenye makanisa,
naja mu vyumba vy'amasengesho nkumva Imana. Nilikuwa naingia kwenye vyumba vya maombi nasikia Mungu. Nkumva Imana imbwira ngo ndaje ndakugirire neza. Nasikia Mungu ananiambia nakuja kukutendea vema. Nkarindira ivyo vyiza nkabibura. Nasubiri hayo mema nakosa. Nikirato nasize nanikiye ngasanga bacitse. Hata kiato nimeacha naanika nakuta wamekianua. Kavuga ati mbega wa Mana we ibintu vya vyiza wambariye. Nasema Mungu wewe ndio mema umenambia. Ngo ndaje ndakugirire neza. Iti nakuja nikutendeye vema. Ni pantaro wari wambaye ikacitabuka. Hata suruali yenye unavaa inachanika. Kavuga ati Imana yavuze ni yahe. Unasema huyo Mungu amenena ni Mungu gani? Kira mugenza ati hose hari Imana ariko si hose itabarira. Mwambie mwenzako pote kuna Mungu lakini haikobolei mahali pote. Dawidi yakorana n'Imana. Daudi alikuwa anatumika pamoja na Mungu. Dawidi yagendana n'Imana. Daudi alikuwa akitembea na Mungu. Na Biblia irabitwereka. Hata Bible inatuonyesha. Ariko ntabwo yari bwaronka ubutabazi. Lakini alikuwa hajapata wa kumkomboa. Yarose ubutabazi ageze Nayoti. Alipata ukombozi alipofika kwenye mlima wa Mungu Nayoti. Uvyanka uvyemera. Ukubali usipokubali. Imana yavuze. Basi Mungu amenena. Imana yo kumusozi Nayoti. Mungu wenye mlima wa Mungu Nayoti. Ngo vya bindi na vya bindi. Yale na yale. Bimwe vyari biguteye ubwoba. Vile vilikuwa vinakutisha. Ugiye guhindukira ubibure mu izina rya Yesu. Unakwenda kutazama uvikose kwa jina la Yesu. Tuzingurure Biblia zacu. Tufungue Bible zetu. Turaba ijambo riri Yohana muri Yohana. Tutazame neno lenye liko kwenye kitabu cha Mungu Yohana. N'urupapuro rw'121 mu isezerano rishasha. Ni pepa ya 121 kwa hadi mpya. Turaraba umurongo w'12. Tutatazama mstari wa 12. Twishikane kuri umurongo wa 14. Tufikishe kwenye mstari wa 14. Hanyuma tushe tuzinga Biblia zacu. Alafu tufunge Bible zetu. Nuko ahejeje kuboza ibirenge yabira umutamana wiwe yongera kwicara arababaza ati mbega muramenye icyo mbagiriye munyita mwigisha na shobuja kandi mubivugako kuko ariko ndi nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha namwe mukwiye kozanya ibirenge. Amen. Tuzinge Biblia zacu. Tufunge Bible zetu. Baza mugenza. Muulize ndugu yako. Urakunda Yesu? Unampenda Yesu? Urakunda Yesu? Unampenda Yesu? Ngo ko jewe mwita shobuja. Kwa kuona mimi mnaniita bosi. Kandi niko biri. Tena ndivyo vilivyo. Mukanyita umwarimu mwiza. Alafu mnaniita mwalimu mzuri. Ciye bugufi. Nanyenyekea. Ndabogeje ibirenge. Ninawaosha miguu. Namwe birakwiye. Nanyi napendeza. Ko muzohora mugiranira utyo. Ya kwamba mtakuwa mnatendeana hayo. Kila mugenza ati nikumeze. Mwambie ndugu yako uko hivyo. Utameze ukuru muhimbiri. Kama huko hivyo wewe ni mshenzi. Shuza mukanya wihana. Utakuja muda ujayo utubu. Nimba utameze uko. Kama hauko hivyo. Umwanya nakubona ufukamye. Kwa muda ujayo ni kuona ukipiga makoti. Ushobora kuba uri pastor. Inawezekana ukawa wewe ni mchungaji. Ushobora kuba uri bishop. Inawezekana ukawa bishop. Kashaka ngo bakozanira intebe. Unahitaji wakuletee kiti. Uicare ngaho guma wipepea gusa. Ukae tu hapo kibako kijipepea tu. Woza ibirenge bangahe? Unaosha miguu ngapi? Imana yavuze ngo ndaje ndakugirire neza. Mungu amesema nakuja nikutendee vema. Bwira mugeza ati umunyamugisha wewe. Mwambie rafiki yako wewe ni mtu wa baraka wewe. Umugisha w'Imana wowe uramaze kuwujyako. Baraka ya Mungu tayari umeshaitumia eko. Utameze uko. Kama hauko hivyo. Umugisha w'Imana naho no ugucakiza ku nguvu. Baraka ya Mungu hata nikupatie kwa nguvu hauwezi kukamata. Muri korari uraca bugufi. Ndani ya kwaya wewe unanyenyekea. Cyane no gusohora abantu ugenda ugara. Wala unatoa wengine nje unaenda kivimba vimba tu. Abantu birirwa barasohoka ishengero kubera wowe. Watu wanashinda wanatoka kanisa kwa sababu yako wewe.
ngo bakubahe, eti wakuheshimu, ngo ufise indirimbo nyinshi, eti una nyimbo nyingi, uri umuririmbyi wa kera, eti wewe ni mwimbaji wa zamani. waba umuririmbyi wosumba Yesu? Utaweza kuwa mwimbaji ukamzidi Yesu? Nguri umuvugabutumwa, eti wewe ni mhubiri, batampaye ijambo ndirutse, kama wanipatie neno mimi na sepa zangu. naho wogira ijambo ntiworirusha Yesu. Hata uwe na neno hauwezi kumzidi Yesu. Yesu yicirira bugufi, Yesu ananyenyekea. harabari bambaye ibirato bamazindwi amashesheti anuka, Kuna wale walikuwa wanavaa viatu wanamaliza wiki mzima soksi zinanuka. Isogisi zao, Akanyenyekea akawavua soksi, araboza, basi akawaosha miguu. uno munsi Leo abantu bariko baronkera imivumo mu mashengero, watu wanatafuta laana ndani ya makanisa, kwinjira mu ishengero, kuingia ndani ya kanisa, ngo ntibaguhaye ijambo, ete wanipatie neno, ugatangura kubwira batatu bane, unaanza kuambia watatu wanne, twisohoke, ete tujitokee ahantu nibatwubaha, hapa, watuheshimu. uwo Yesu yubahishije ninde wundi yomushira hasi? Yule Yesu ataweza kuheshimisha akawekwa chini ni nani? Ico cubahiro uri kurirondera nta hamwe kizoshika. Iyo heshima unajitafutia haitofika sehemu. Uno munsi hamwe barabara, Leo hapa barabarani bose n'abapasitori, wote ni wachungaji, mugo karaba uwo mupasitori, lakini unatizama mchungaji, waraba kumugisha w'Imana, ukatazama baraka ya Mungu, nta naraha arakorako, hajawahi kugusa baraka ya Mungu. kubera iki? Kwa sababu gani? Yarisize hejuru, Amejiweka juu. mureke Imana idushire hejuru. Mwache Mungu atuinue. Gasanga umuntu ngo ni bishop, Unakuta mtu eti ni bishop, gasanga ikirato caraheze, unakuta kiato kimesha toboka. bishop kubera iki yisize hejuru? Bishop amejiweka juu, yiyise bishop, amejiita yeye ni bishop, igihe kitaragera, wakati haujakamilika. banza ukura amashesheta ba, Anza kwanza uvue soksi watu, banza uboze, anza kwanza watakase, bahamagara ati ngwino kwa Yesu, waite njoni kwa Yesu, abarushe n'abaremerewe, ambao wanalemewa njoni, araje bagirire neza. Mungu anakuja watendeye vema. Igihe cyose bashatse kwishira hejuru, Siku yoyote ukitaka kujiinua, igihe kitaragera, wakati haujatimia, Imana izogushira hasi, Mungu atakuweka chini. kandi igihe wasize hasi n'Imana, Tena siku Mungu atakuweka chini, kugira usubire uhava bizokugora. kusudi usimame tena itakusumbua. Uno munsi Leo wewe uri umuririmbyi, wewe ni mwimbaji, icishe bugufi, nyenyekea, wicishe bugufi, unyenyekee tu. Imana iraje kushire hejuru. Mungu anakuja kuinua. Imana niyagushira hejuru, Mungu akikuinua ntawe uzokumano. hakuna mwenye atakushusha Wewe ni chini. muri pasitori, Kama wewe ni mchungaji, icishe bugufi, nyenyekea, wigirize urikoropera hariya muri wese, uende kuona koropa huko chooni, wigire wikorere protokoli, uende uchunge usalama wa kanisa, kukarago genda wiryamire, kwenye mlango ndio ulale. Imana iraje kugira ikuzamu, Mungu anakuja kusudi kuko yarabivuze, kwa sababu Mungu ameyanena, yarabivuze Mungu ameyasema. ngo niwaba muri jewe, Ukiwa ndani yangu mimi, amajambo y'Imana akaba muri wewe, maneno ya Mungu yanakuwa ndani yako. usaba icyo ushaka cyose, Omba chochote kile ambacho nataka, ngo kizokubera, basi kitakuwa. none uno munsi Sasa leo nukugara gusa, ni kujiinua tu. iyo muri amaguru y'inkoka akabamba mu nda murasara, ngo ijuru mwarigezemo. Eti mbingu mmefika. Imana iguhaye agatengo usigaye uca ku bandi wanga, Mungu anakupatia mavazi ya kitenge, basi wewe unapita kwa wengine watu. ijuru ngo warishitsemo, Eti mbingu tayari umeshafika. ijuru nturarigeramo, Mbingu bado hujafika. ijuru mukurishikamo, Mbingu kwa kufika, uzobanza kwicisha mugufi, utaanza kwanza unyenyekee, ugendane n'abaciye bugufi, utembeane na wale ambao wananyenyekea. si bose bo kugendana nabo, Siyo wote wa kutembea nao. hari abagore bafise ingeso mbi Kuna wamama wana tabia chafu kubera bandujwe n'abandi, kwa sababu wameambukizwa na wengine.
uciye ushaka kwambara igitenge nk'iciwe, unahitaji kuvaa kitenge kama chake, muga umugabo wiwe n'uwawe ntibakora hamwe, lakini mme wako na mme wake hawatumiki pamoja. Ngwishono nk'iya naka, Eti shone kama la fulani. ugwega agezeko n'ugwawe ntibikunda, Lengo ambayo anafika yeko haviambatani na wewe, urikurishira hejuru, huku najiinua. ambara utwonyene, Vaa hivyo hivyo, uheshe Imana icubahiro, umheshimishe Mungu, hanyuma urabe ukuboko kw'Imana nawe ko alafu kutakugera, uone mkono wa Mungu ya kwamba utakufikia yeko. uca ushaka kugenda nka apotre, Unahitaji kutembea kama apotre, icishe bugufi nk'uko nicishije bugufi, nyenyekea jinsi nilinyenyekea, hanyuma urabe ko Imana itazokugeza aho ngeze. alafu uone kama Mungu hata kufikisha mahali ananifikisha. Uno munsi hari abagabo benshi Leo kuna wababa wengi bumva ngo ku kiyaga wanasikia huko baharini, nakayagiyeyo, eti fulani ameenda baharini, yarose umumiliyoni, amepata milioni nawe moja, ufise ibihumbi ijana, na wewe una laki moja. uciye ushaka gutemberera nk'aho yatembereye. Unahitaji utembee kama penye ametembelea yeye. Wari kugenda mu Rubirizi hoho hafi, Sungeenda bo Rubirizi basi, wari kugenda na moto, sungeenda na pikipiki. none uciye ushaka kugenda na tagisi, Sasa unataka kwenda na taksi, nk'uko naka nawe yagenda tagisi, kama jinsi fulani ametembea na taksi. ukibagira ko uburyo butangana, Unasahau ya kwamba vitu havilingani. ushace kuja ku rwego Unahitaji kufika kwenye kiwango cy'utari bwagereko. wewe ulikuwa hujafika eko. Uno munsi abapasito Leo wachungaji birirwa mw'ibarabara bayerera, wanashinda barabarani wakizurura, bigiza abapasitori wamejifanya wachungaji igihe kitaragera, wakati haujatimia, bakaza guhendahenda umuntu wanakuja kudanganya mtu ngo nsengera ubupasitori, eti niombee uchungaji, kubera inzara imwishe kwa wa sababu wundi njaa inamtesa yule, umuhaye ibihumbi ijana, unampatia laki moja, agaca azana ihembe, analeta pembe, agaca agusuka kwa mavuta, anakuweka eko mafuta, agusize mu rugero rw'abapasitori, anakuweka kwenye kiwango cha wachungaji. mugawe we niwari bwagere, Wewe ulikuwa hujaenea, uca ushika rero mw'ishengero, unafika sasa ndani ya kanisa, ugashaka kugira icubahiro, unahitaji kuwa na heshima, ngo ntibanyubashe, hata waniheshimu, je ndi mimi ni pasitori, mchungaji, munyubahe, uniheshimu, nasizwe amavuta. mimi nimepakwa mafuta. Wasizwe amavuta ariko nturaronka amafaranga, Umepakwa mafuta lakini hujapata pesa. kira mugenza batirindira Imana iguha icubahiro. Mwambie ndugu yako, vumilia, Mungu akupatie heshima. Iyi Imana yaguhaye icubahiro, Kama Mungu amekupatia heshima, baravuma mugura tambuka, wanakulaani lakini unatembea. bavuga ngo ingene rusa abandi ngo niwubahwe, Wanasema tazama jinsi unafanana, wewe unasema heshimiwa. angwe ingene rugenda, Eti tazama jinsi unatembea, abandi nabo ngo wubahwe nyakubahwa. wengine wanasema heshimiwa, mheshimiwa, Kubera icubahiro c'Imana. kwa sababu heshima ya Mungu. Uno munsi intambara nyinshi ziri mu mashengero, Leo vita nyingi ziko ndani ya makanisa kubera abantu bashaka kwizamura, kwa sababu watu wanahitaji kujiinua, ariko Yesu lakini Yesu aratubwira ngo duce bugufi, anatuambia tunyenyekee, hanyuma twoze ibirenge vy'abantu bato, alafu tuoshe miguu ya watu wachanga. bajya abantu bato twoze ibirenge, Wale watu wachanga tunaosha miguu, nibo baca bagaruka bakaba bakuru, ndio wanarudi wanakuwa wakuu, hanyuma nabo bakatwubahisha, alafu na wenyewe wanatuheshimisha, bakavuga ati uwo muvyeyi arakubahwa. wanasema huyo mzazi aheshimiwe. None uno munsi Sasa leo ushaka kugarama kw'ishengero unahitaji kukaa ndani ya kanisa, ngo bakuzanire ivyacu murye, eti wakuletee sehemu ya 10 utumie, bakuzanire inkoko, wakuletee kuku, bakuzanire ibijumba, ibiharage, wakuletee viazi, maharagi na vinginevyo. uzoba uri kimuga niwamera uko. Utakuwa wewe ni kiwete ukiwa hivyo. Twebwe nitwe banyamugisha, Sisi ni watu wenye baraka, twe tuzorima twimbure, sisi tutarima tuvune, hanyuma tuzanire aba bantu bataramenya aho Imana iba, alafu tuleteye wala wajajua penye Mungu anaketi, tubabwire ati ibi bivuye ku Mana. tuwambie haya yanatoka kwa Mungu.
Mose wa mbere Moize wa kwanza niwe yaduga umusozi alikuwa akipanda mlima akaja kuvugana n'Imana, anaenda kuzungumza na Mungu, nawe akagaruka naye anarudi akabwira Abanyesiraheli, anawaambia wana wa Israeli ati Imana iravuze, eti Mungu anasema. none uno munsi Sasa leo na Mose wa kabiri ndi ngaha, hata Mose wa pili niko hapa, ukacubona umuntu aja viyo, unakuta mtu anakuja anatoka huko atarezwe, hakulelewa, ngo Mose wa kabiri ntituja inama, eti Mose wa pili tufanye kamati, ngo nagirisha inama abakozi b'Imana, eti afanyishi kamati watumishi wa Mungu. ivyo bintu bigasohora umuntu, hivyo vitu vinatoa mtu nje. Mose wa kabiri weyo mwoja inama nyabaki, Mose wa pili mtaweza mkawafanya kamati, naye kamati gani? Mose wa kabiri avugana n'Imana, Mose wa pili anazungumza na Mungu, hanyuma nkaza gutangariza wanayoti, alafu nakuja kutangazia wanayoti. wewe ushaka tuja inama nta ndero ugira, wewe unataka tufanye kamati, hauna adabu. tuja inama na Mose wa kabiri iyo nama twoja ni bwoko, Hiyo kamati ni kamati gani? ntabwo jewe naje gukora ibintu ku mugambi wanje, Mimi sikukuja kutumikia Mungu kwa lengo langu, ni Imana yantumye, ni Mungu amenituma. iyi Imana imbwiye ngo mvuge ndavuga, Kama Mungu ananiambia niseme, basi mimi nasema. nabwiye Imana, Nimemwambia Mungu, Mana Mungu uzumfashe unisaidie, si nkora ivyo nshaka, nisitumiki yale ambayo mimi nataka, ariko nkora ivyo ushaka, bali nitende yale wewe unahitaji. naho mutonkomera amashi, Hata msinipigie makofi, ariko Imana yo mwijuru lakini Mungu wa mbinguni ikavuga ati umwana wanje nemera, anasema mtoto wangu ambaye nakubali. nemegwa n'Imana, Kama nakubaliwa na Mungu, ninde yongwanya? nani ataweza kanipiganisha? Naje kugutangariza, Nimekuja kukutangazia, cha bugufi nka Yesu, nyenyekea kama Yesu, winjire mu mavuta ya Yesu. uingie ndani ya mafuta ya Yesu. Yesu yama yicisha bugufi, Yesu alikuwa kinyenyekea, ariko yari umuntu adasanzwe, lakini alikuwa mtu wa igihe cyose thamani. washase ngo wishire hejuru, Wakati wote ukitaka kujiinua, ntibizokunda, haitawezekana. aho dushika Mahali tunafika, duca mu mavuta y'umwami wacu, tunapitia kwa mafuta ya mfalme wetu. none uno munsi Sasa leo abantu batatu watu watatu bagiye inama wanaingia ndani ya ngo kamati, tuze kugurura ishengero, eti tuende kufungua kanisa. bagaca bahiga bameze isi, Wanatafuta wapiga vinanda, ariko ukaronka abarongozi b'abadandaji, lakini ukapata wa viongozi ambao ni wanachuuza. abarongozi badandaza Wa viongozi wanachuuza, bashaka kwicubahiro wanahitaji kujipatia heshima giruti cha Yesu, kuzidi heshima ya Yesu. bashaka ko ishengero ryose ribubaha, Wanahitaji kanisa lote liwaheshimu, bashaka abantu bose babakomera amashi, wanahitaji watu wote wawachapie makofi, ariko ntibikunda, lakini haviwezi niho wezekana. za ntambara zica ziva, Basi vita zinatoka hapo, kubera bishira hejuru. kwa sababu walikuwa wakijinua. Hari aho ugera ukavuga ngo ndi apotre, bagatwenga bakuu. Kuna mahali unafika unasema mimi ni apotre, basi wanacheka wanakauka. Babonye apotre akoresha ibikorane vyo kwiba abantu, Wanatazama apotre akitumikisha mikutano ya kuzurumu watu. babonye apotre bugurura amashirahamwe yo kwiba abantu, Wameona apotre anafungua mashirahamwe ya kuzurumu watu, hanyuma nawe ugaca wiyita ngo ndi apotre. alafu na unasema eti wewe ni apotre. Babonye abapasitori b'ibisuma, Wameona wachungaji wa mwizi, nawe ugaca ugenda ngo jewe ngo ndi pastor. na wewe unaenda eti mimi ni mchungaji. Ejo pastor yarahaciye yibihene. Kesho mchungaji amepita kaiba mbuzi. Hari abantu bariko baratukisha izina ry'Imana, Kuna watu wako wanatukanisha jina la Mungu. abo nabo bagiye kubona Imana yo mu ijuru yururuka, Hao nao wanaenda kuona Mungu wa mbingu anashuka, bagiye kuyibona. wanaenda kumuona Mungu. Wewe uno munsi Wewe leo wageze ku musozi na umefika kwenye mlima wa Mungu na yote. cha bugufi, Nyenyekea, cha bugufi, nyenyekea, genda nka Yesu, tembea kama Yesu, hama Imana iguhe icubahiro. alafu Mungu akupatie Tugiye gusenga heshima. Imana. Tunaenda kuomba Mungu.
tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Yari ayo majambo Imana yashaka kukubwira uno munsi. Yalikuwa hayo maneno Mungu ametaka kukwambia leo. Wewe amuvuga butumwa wewe. Wewe muhubiri wewe. Banza urabe ko nawe wumvira Yesu. Tazama ya kwamba na wewe unamtii Yesu. Shobora kuba umuvuga butumwa. Inawezekana ukawa muhubiri. Ubaye umuvuga butumwa imyaka myinshi. Unakuwa muhubiri miaka kadhaa. Ariko Imana yakuraba. Lakini Mungu akikutazama akabona nawe uri umusuma. Anakutana na wewe ni mwizi. Yesu yavuze ngo. Yesu amesema muce bugufi. Nyenyekeni. Baza kumubaza ngo mbega turemerewe gutanga ikori rya Kaisari. Wakakuja kumswali eti tunakubalia kutoa rushwa. Baravuga ngo ivya Kaisari mube Kaisari. Eti vya Kaifa mumpatie Kaifa. Ntabwo Yesu yashaka kugwana n'umuntu n'umwe. Yesu hakutaka kupigana na mtu. Kandi Yesu yarakomeye. Tena Yesu alikuwa ni mtu wa nguvu. Nta muntu ndabona agwana nka Yesu. Hakuna mtu niliwahi kuona napigana kama Yesu. Bikenewe yaragwana. Kama ni vizuri alikuwa anapigana. Mwaramubonye asanze abantu bariko badandariza mu rushengero. Muliona alipiga watu walikuwa wanachuza ndani ya kanisa. Yarabakubise. Aliwapiga. Sha umuntu yakubita ingumu n'amenyo yagenda avuye. Mtu alikuwa anagonga ngumi basi hata meno yalikuwa yakienda metolewa. Yarafashe igitsibo aragizirika. Alikamata kamba kafunga. Niwe yazanye igitsibo bita korodorete. Alileta kamba linaitwa hivyo hivyo. Akabakubita. Anawapiga. Abasoda bobo ico gitsibo barakizi. Wajeshi hiyo kamba wanalijua. N'abapolisi haje barayizi. Hata wa polisi hiyo kamba wanajua. Akukubise. Alikuwa akikuchapa. Inyama zigenda zivuye. Nyama zinaenda zinatoa. Yesu yarakubitana. Yesu alipigana. Mubwira ati no baracakubitana. Mwambie ati sasa ngala napigana. Ukeneye kumuhunga umuhungirako. Ukitaka kumkimbia unamkimbilia. Oya! Hapana. Yesu ukeneye kumuhunga n'umugongo. Yesu ukitaka kumkimbia mpatie mgongo. Yesu ragenda. Yesu nakwenda. Ukavuga ati ndaje. Anasema nakuja. Ugafuka. Unapiga makoti. Uri umuhinga wo guhunga Yesu. Wewe ni muheri wa kukimbia Yesu. Wewe rero wari wamuhaye umugongo. Wewe kama umempatia mgongo. Niwe ngiye gusenge. Ni wewe naenda kuombea. Nimba ivyiwe wari wabipfuye. Kama mambo yako ulikuwa umeacha. Niwe ngiye guhakaza. Ni wewe naenda kukaribisha. Birashika abandi bakabari baramaze kukubwira ngo ntibishoboka. Inawezekana bakawa wengine walikuwa kuambia kama haitawezekana. Ukaba wari umuririmbyi ukaba wari warabihevye. Ulikuwa muimbaji umekumeacha. Ukaba wari umuvuga butumwa. Ulikuwa muhubiri. Harabavuga butumwa. Kuna wahubiri. Bavuga ubutumwa. Wanahubiri. Ariko Yesu atabazi. Lakini Yesu hawajui. Nakubwira uno munsi uzovuga ubutumwa uzwi na Yesu. Ninakwambia leo uende ukutangaza habari njema unajulikana na Yesu. Hari umuntu amaziki havuga ubutumwa. Kuna mtu anamaliza wakati anahubiri. Muga Yesu atanahakubona. Lakini Yesu hakuoni mahali popote. Wagenda uvuga ubutumwa ngo utera ubwoba. Ulikwenda ukihubiri unatisha watu. Ngo barabaroze. Eti wamewaroga. Ngo zana ngo ndagusenge. Eti leta nikuombee. Hari bisuma by'iki nyuma ya Yesu. Kuna wamwizi wanajificha nyuma ya Yesu. Hari ivyumba by'amasengesho abariko bariba abantu. Kuna vyumba vya maombi watu wako wanaimbiwa. Ngo bakuzirikiye mwishano. Eti wamekuweka ndani sumu. Ngo barayizirika. Eti wakaifunga. Ishano worizirika. Sumu utaweza ukaifunga. Ishano n'ubucafu. Sumu ni uchafu. Ubwo bucafu umuntu ashobora kuburya. Huo uchafu mtu ataweza kuutumia. Mugabo ntibuzirikwa. Lakini hauwezi ukaufunga. Ni nk'uko ucunga umuti ukabwoza. Unatumia dawa basi huo uchafu unatolewa. Mugabo wa muntu kugira yibe. Lakini yule mtu kusudi aibe. Bakubwira ngo bakuzirikiye mwishano. Eti wamekufungia hemo sumu. Ngo bayiteye ngo kwigitoke ngo ni cyamu zocupfa. Eti wameipandia yako ndizi, hiyo ndizi kikauka basi wewe utafariki.
ivyo bibera mu vyumba vy'amasengesho, hayo yanakuwa kwenye vyumba vya maombi, ivyo bibera mu bigira abakozi b'Imana, hivyo vinakuwa kwa wale wanajiita ni watumishi wa Mungu, bashaka kurya bata Yesu atarabagaburira, wanahitaji kutumia chakula ijapokuwa Yesu hajampatia chakula. turindire Yesu agabura neza, Tusubiri Yesu, basi Yesu anatoa vizuri. tugiye gusengera umuntu avuga ati Yesu mpagaze neza, Tunaenda kuombea yule anasema mimi sisimami vizuri. wageze muri eglise Umefika ndani ya kanisa, kacushaka ngo baguhe icubahiro, unahitaji wakupatie heshima. ninde yo guha icubahiro? Nani ataweza kukupatia heshima? uduha icubahiro n'umwe, Ambaye anatupatia heshima ni mtu mmoja. uwampaye icubahiro nawe araje Yule amenipatia heshima mimi ndiye anaenda ashobora kukuheshimisha. gushika muri eglise ukamaraho n'imyaka 10 ntaramenya izina ryawe, Unaweza kufika ndani ya kanisa unamaliza miaka 10 kabla sijajua jina lako, ariko wiyemere ko Yesu akuzi, lakini ujiamini ukisema ya kwamba Yesu ananijua. tugiye gusenga Imana, Tunaenda kuomba Mungu. duhera ku bantu bataye umurimo. Tunaanzia kwa wale watu ambao wameacha kazi za Mungu. Wewe wari umukozi w'Imana, Wewe ulikuwa mtumishi wa Mungu, uko wakorera Imana ntavyo nzi, wewe jinsi ulikuwa unatumikia Mungu mimi sijui. niwe tugiye gusengera Imana, Ni wewe tunaenda kuombea. wewe wabihevye, Wewe umeacha kazi za wewe Mungu, tugiye kugusengera, ni wewe tunaenda kuombea. wewe nawe watemberanye n'abahimbiri Wewe umetembea na wajinga, bakagukamya amavuta, basi wakakukausha mafuta. wari umukozi w'Imana Ulikuwa mtumishi wa Mungu, ariko utemberana n'abahimbiri lakini ukatembea na wajinga baragukamya amavuta, wakakukausha mafuta. tugiye nawe Ni kugusengera, wewe tunaenda kuombea, tugiye kugusengera. tunaenda kukuombea. Igihe cyose wagendanye n'umuntu atagira amavuta, Wakati wote ukitembea na yule hana mafuta, ayi wawe azoyonka yamare, basi atayanyonya yakaushe. igihe cyose wabonye ko umuntu yakamye amavuta, Siku yote ukiona mtu amekauka mafuta, muzane ku musozi w'Imana nayo, mlete kwenye mlima wa Mungu na yote. ntabwo jewe nza ntemberana n'umuntu atagira amavuta, Mimi sitembei na mtu hana mafuta, kugira tugendane, kusudi tutembee banza pamoja. kuraba ingabire yawe, Ninatazama karama yako, ngabanza karaba n'ingene uyikoresha, ninatazama na jinsi unaitumia, hanyuma tukasha tugenda. alafu tunatembea wote. Hari abantu bakamye amavuta kubera abandi, Kuna watu wamekauka mafuta kwa sababu ya wengine. Hata ukitembea na umbwa 3, wewe utakuwa umbwa wa 4. igihe cyose wagendanye n'ikirofa nawe uzoba ikirofa, Siku zote ukitembea na kirofa, basi na utakuwa kirofa. banza urabe umuntu, Anza kwanza uchunguze mtu, urabe ubwenge afise, utazame akili iko nazo, hanyuma urabe ko ari uwo kugira umugenzi. alafu utazame ya kwamba nastahili kuwa rafiki. Uno munsi ndiko ndondera abagenzi muri Amerika, Leo niko natafuta warafiki huko Amerikani, kugira nanje ngereyo. kwa sababu nami nifike eko. Muri Canada ndiko mpiga y'abantu, Kanada niko natafuta watu kugira ngere muri Canada, kusudi nami nifike Kanada. naho uzogera utararonka y'umuntu, Hautafika mahali haujapata mtu. niwaronka ikirofa Ukipata mjinga, kizogukura mu vy'Imana, basi kitakutoa kwenye kazi za Mungu. wahufashe umuhimbiri yataye ivy'Imana, Umekamata mpumbavu ameacha kazi za Mungu, akaba ariwo musangira, alafu mnachangia naye. ejo nawe uzoba umuhimbiri wa kabiri. Kesho na utakuwa mpumbavu wa pili. Ugendanye n'umuntu atiyoga Ukitembea na mtu mwenye ogi, nawe akwiza kutiyoga, basi na anakufunza kutokuoga. ariko niwagendana n'umuntu yiyoga, Lakini ukitembea na mtu mswafi, ucutangura kugira ukiyoga, na wewe unaanza kukoga kama yeye. ugendanye n'umuntu yambara neza, Ukitembea na mtu akujana aho bagurira impuzu, anakupeleka pale ambapo wanauza nguo. muri Nayoti Ndani ya Nayoti, ntabwo turabo kuba abajinga, sisi sio watu tunapaswa kukua ibijuju. dutegerezwa kuba abantu b'abanyabwenge, Ni lazima tuwe watu wenye bustara, kuko na Yesu ni umunyabwenge. kwa sababu na Yesu ni mtu mwenye Umuntu yaje ari Imana, mtu amekuja kama Mungu, mugakicisha bugufi, lakini akanyenyekea, akavukira mu bwato bw'inka, akazaliwa kwenye
safina ya ng'ombe. nabwo yagiye kuvukira muri wa Karede Akwenda kuzaliwa huko kwenye rwa Karede canke ngo za preshere jariya wala huko kwenye Presereja, ariko yigiriye mu bwato bw'inka, lakini ameingia kwenye safina. ko yavuze atamubwiye mu bwato bw'inka. Alisema kwenye hapa kwenye safina, Aha niho hari umutekano, hapa ndipo penye piko utulivu, nta nduru ziriyo. hakuna fujo. Yesu yari umunyabwenge, Yesu alikuwa mwenye akili. amaze gukura Alipokuwa yigira kwibera umubaji, akaenda atangura gusatura imbaho. akaanza kuponda mbaho. Tuko pamoja, Turi kumwe, turi kumwe. tuko pamoja. Muce bugufi. Tunyenyekee. Ninde yosatura imbaho ari umwami? Nani ataweza kuponda mbao kama mfalme? Tuko pamoja. Turi kumwe. Ariko Yesu, Lakini Yesu yararangamiza. alikuwa akiweka macho juu. Murazogenda muri abantu ariko barasatura imbaho, Mwende mtazame mtu kwa anapasua mbao. umwe bari ngakaduza, Umoja anakuwa iko chini anapandisha, unda kamanura. mwingine anashusha. Yesu yaciye bugufi. Yesu amenyenyekea. None no munsi Sasa leo ubonye agacu ko gutabagwa, naona mawingu ya kukombolewa. ubunyaruciye utangura kuvyimba, Sasa hivi unaanza kujipandisha, ugiye mu bantu bagukamya amavuta, unakwenda kwa wale wanakukausha mafuta, utanguye kurya ikirori hatarage. unaanza kutabasamu muda bado. Uno munsi ufise moto, Leo uko na pikipiki, uciye ushaka gutemberana n'abafise amajipo. unahitaji kutembea na watu wako na jeep. Uno munsi ucururiza mu Rubirizi, Leo unachuzia Borubirizi, uciye ushaka kugendana n'abamaze kudandariza muri ville, unahitaji kutembea na wale wanachuzia town. ngo mujye kumwe, Eti mkule sambamba, mwambare kumwe. muvae sambamba, Ntibikunda. haiwezi wezekana. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Umuntu yakamye amavuta azenga Mtu mwenye amekauka mafuta anakaribishwa. kwa Yesu birakunda. Kwa Yesu vinakubaliwa. Umuntu yataye umurimo azenga. Mtu mwenye ameacha kazi za Mungu anakaribishwa. Shaka babiri. Nahitaji watu wawili. Wewe utarabatizwa mu mazi menshi sindaguhamagara. Wewe hujabatizwa kwa maji mengi sikuiti. Wewe nta ngorane uteye. Wewe hauleti tatizo. Abantu bateye ingorane n'abiyita abakozi b'Imana. Wenye wanaleta tatizo ni wale wanajiita ni watumishi wa Mungu. Umupasitori yaraguye, Mchungaji ameanguka, yagira hano ngo ndi pasitori. akifika mahali eti mimi ni mchungaji. Kuba umupasitori ni ukuba bisigura ngo umwungere. Kuwa mchungaji inatafsiri kuwa mchungaji Ni umuntu afise izaragiye. ni mtu mwenye kona kondoo ambazo anachunga. Wewe umaze kuva inyuma y'intama, Wao ukitoka nyuma ya kondoo, ntabwo kiri umwungere. basi wewe sio mchungaji. Nyomba udandaza uri umudandaza. Kama wewe unachuuza, basi wewe ni mchuuzi. Nyomba uri umurimyi vuga ngo uri umurimyi. Kama wewe ni mlimaji, basi sema ya kwamba wewe ni mlimaji. Wewe ntiwabihevye. Sasa tumeacha. None uno munsi Sasa leo ubona ngo bishop. unaona eti bishop. Bishop cyasigura umuntu afise amashengero menshi. Bishop na tafsiri mtu yuko na makanisa mengi. Umuntu nagira n'icumba c'amasengesho. Mtu ana chumba cha maombi, ugaguma yiyita ngo ndi bishop. lakini anabaki akijiita eti ni bishop. We bishop yarakuvuye. Wewe bishop tayari imeshatoka. Gasanga umuntu ngo ni revera pastor. Unakuta mtu eti ni revera pastor. Wicarana n'abapastori bangahe? Unakana wachungaji wangapi? Igihe cyose wavuye mu rushengero, Siku zote ukitoka ndani ya kanisa, ko wari uyoboye abapastori, ulikuwa unaongoza wachungaji, hanyuma ukabiheba, alafu naacha. none uracatwara nde? Sasa unaongoza nani? Utwara nde wewe? Unaongoza nani wewe? Warabihevye usubiranye izina rya so na nyoko. Umesha yaacha ukabakiana na jina la babako na mama yako. Nibaguhamagara izina rya so na nyoko. Wakuite jina wazazi wako wamekuita. Ureke kuza gutesha ngo jende iki. Uache kutukanisha wengine eti mimi ni fulani. Wari umuririmbyi. Ulikuwa mwimbaji. Urabiheba. Ukaacha. Uracari umuririmbyi. Ungari mwimbaji. Iyiti cyo ukora uwo mwanya nyene. Tuko pamoja. Turi kumwe.
harabakamya amavuta bayakamijwe n'abandi. Kuna ambao wamekaushwa mafuta wakikaushwa na wengine. Bahuye n'abiyita abapastori babihevye babakamya amavuta. Walikutana na wale wanajiita ni wachungaji wale ambao wameacha wakawakausha mafuta. Bahuye n'abiyita abasenzi. Wamekutana na wale wanajiita ni waombaji. Babihevye wameacha bakabikamya amandi. Basi wakawakausha. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Kwami ivyamwa vyiza abandi bakakuryako. Kuota matunda mema wengine wanakutumia eko. Nivyo vyari vyiza kuruta abandi. Ndio vilikuwa vizuri kuzidi vingine. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Turaguhaye kaze. Tunakukaribisha. We wakamijwe amavuta n'abandi. We umekaushwa mafuta na wengine. We wataye umurimo. We umeacha kazi. Kuko utaraca bugufi nta mugisha wawe uzobona. Kama hujanyenyekea hutopata baraka. Ntabwo naje kuguhenda. Sikuja kukudanganya. Ntabwo naje kuguhenda. Sikuja kukudanganya. Bashobora kuba bagusiza amavuta y'ubwungere. Inawezekana wakakupaka mafuta ya uchungaji. Kugama bakagukamya amavuta. Kutazama wakakukausha mafuta. Mu gihe kitarage. Kwa siku hujatimia. Ushobora kuba wataye umurimo kubera bari imbere yawe. Inawezekana ukawa umesimamisha kazi za Mungu kwa sababu wale wako mbele zako. Ukigira inama. Unajifanya mashauri ndani mwako. Yo kuba nka Yona. Ya kuwa kama Yona. Turaguhaye kaze winji. Tunakukaribisha. Nimba udahari tugiye gusengera. Kama haupo tunaenda kuombea huyu. Ariko ndababona abantu muririmba mutari mu ngabire zanyu. Lakini naona watu mnaimba hamuko ndani ya karama. Abantu musenga mwidoga muhaguruke musenga. Watu munaomba mkiuzunikia njoni. Na uzoguha ingero. Hakuna mata kupatia malipo. Uri kuricara ngaho ngo sindakubona. Uko na kete hapo ukisema ya kwamba ukiziki ukora imirimo. Unakuwa na wakati unatumikia Mungu. Ariko widodomba. Lakini unahuzunika. Kubera bari imbere yawe. Kwa sababu watu wako mbele zako. No munsi ni w'Imana ihamagaye. Leo ni wewe Mungu anakuita. Imana irakurondera. Mungu anakutafuta. Uje ku musozi w'Imana na yoti. Unakuja kwenye mlima wa Mungu na yoti. Kugira ugirigwe neza. Kusudi Mungu akutendee vema. Nagiye na kimwe. Hakuna hata wakati umoja. Uzokwigera uzamuka. Utawahi kuinuliwa. Utari kumwe n'abavyeyi b'amavuta. Kama hauko na wazazi wenye mafuta. Utari kumwe n'abagenzi beza. Kama hauko ndani na warafiki wazuri. Aranangaza Yesu. Aranangaza. 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 Akura umuntu muri pubera akamuhindura, akamukarabisha, akamusiga, akamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza. Aranangaza, aranangaza. Akura umuntu muri pubera akamuhindura, akamukarabisha, akamusiga, akamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza, aranangaza. Akura umuntu muri pubera akamuhindura, akamukarabisha, akamusiga, akamwambika. Abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza. Tugiye gusengera. Tunaenda kuwaombea. Tugiye kubabohoza. Tunaenda kuwafungulisha. Hari migozi baboshwe. Kuna kamba ambazo mmefungwa. N'abari imbere yabo. Na wengine walikuwa mbele zenu. Hari ingabire zururutse. Tena kalama zinashuka. Zirurutswa n'ababo zidugije. Zinashushwa na wale ambao wangezipandisha. Tugiye kuhamagara umwami wacu Yesu Kristo. Tunaenda kuita mfalme wetu Yesu Kristo. Kugira asubize ingabire zaba babantu. Sudi awarudishie karama za hawa watu. Aho bidodomvye. Mahali wamenungunika. Imana ibababarire. Mungu wasamehe. Amavuta yapunguse. Pale mafuta yamepungua. Imani yaduze. Basi Mungu yainue. Data buje mwamushobora vyose. Turasengera baba.
n'abakozi bawe warabahamagaye, ariko databuja harageze igihe babigendamwo buke buke, ndetse abandi barabiheba kubera bari imbere yabo. Abandi nabo bakoze imirimo yabo bidodomba kubera babona bari kumwe n'abakamya amavuta bashaka kubakamya yabo. None guhera uno munsi databuja turababohoje, amavuta yawe yongere yuzure, ingabire wabahaye zongere zidudubize. Sega b'amahanga imigisha yari yarahagaze kubera batari mu bugombe bwawe nk'uko bishaka, reka yongere ibashike ko databuja. Reka barabasenze, reka basubire kuba basenze, abavuga butumwa babikore mu kuri. Databuja hari abo nawe warobanuye kurongora abandi, databuja babihagararemwo neza kuko bicishije bugufi baje mu mavuta yabo. Urakoze kuvyumvise, mashimeshi kuri iyo mahana. Sura mu byiciro tugiye gusenga, Tunaenda kuomba, tubohoza, tukifungulisha, musubire mu byiciro. Imana ibaheza, murudi nafasi, Mungu awabariki. tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Shobora kuba wari ufise karayande zo mu miryango. Inawezekana ukawa na ukoo wa ndani ya jamii. Hari abantu badandaza batunguka, Kuna ambao wanachuuza lakini hawafaidiki, biva mu miryango yao. inatokea ndani ya jamii zao. Kasanga so ntiyigeze ngo adandaza ngo bigende neza, Unakuta babako hajawahi chuuza viwe vizuri, karayande ikagukurikira, ukoo unakufuatilia, ugakorera Imana unatumikia Mungu ariko umugisha wugaye. lakini baraka imefungwa. Abo nibo tugiye kubohoza. Au ndio tunaenda kufungulisha. Hari abantu b'inkumi Kuna watu wa binti bava mu muryango wabo, wanatoka ndani ya jamii zao. wasanga inakuru wiwe yaracikiye, Unakuta tate yake amerendera, ukasanga na nyina wiwe yaracikiye, hata mama yake amerendera. wasanga mariage irananiranye Unakuta harusi imeshindikana kubera karande zo mu miryango kwa wabo. sababu ya ukoo wa jamii zao. Abantu bakuze abiwabo batiga amashuri, Watu wamekuwa kwao hawasomi masomo. wasanga se wiwe ntiyigeze ayamara, Unakuta baba yake hakumaliza na masomo, sekuru wiwe ntiyigeze hata ayamara, babu yake hakumaliza masomo. ukasanga umwana mu ishuri agumayo ari uwanyuma igihe cyose kandi afise ubwenge. Unakuta mtoto ndani ya somo anabaki anakuwa wa mwisho na alikuwa na akili, kubera karande zo mu miryango zamukurikiye, kwa sababu ya ukoo wa jamii umemfuatilia. tugiye gucagagura iyo migozi. Tunaenda kukata hiyo minyororo. Hari abantu bavuka mu miryango y'abarozi, Kuna watu wanazaliwa kwenye jamii ya wachawi. usanga inakuru yararoga, Unakuta tate yake ni mchawi, usanga biraze se wiwe akaroga, unakuta amekamilisha kwa baba yake naye ni mchawi, usanga wewe ntavyo baguhaye, wewe hawakukabidhi. usanga karande zaragukurikiye, Unakuta ukoo umekufuatilia. usanga mu basenzi muri kumwe, Unakuta ndani ya waombaji mko pamoja, aho ugumuroga, unabaki unaroga, nta muntu akwicara haruhande, hakuna mtu anakuketi nukuvuga pembeni, nabi, ni kusema vibaya, nugutukana, ni kuchambana, nukubesha, ni kusema uongo. wewe uri umurozi. Wewe ni mchawi. Karande za sogokuru na nyogokuru bawe byaragukurikiye, Ukoo wa bibi na babu vimekufuatilia. wowe ntukoresha imiti ariko ukoresha ururimi. Wewe utumii dawa lakini unatumia ulimi. Hari abantu muri korale b'abarozi, Kuna watu ndani ya makwaya ni wachawi, nuguteranya gusa, ni kuchonganisha tu ndagiye na kwenda nakameze uku, fulani iko hivi, urumva nakaratwanka, eti fulani anatuchukia, kubera karande za nyogokuru wawe yari umurozi, kwa sababu ukoo babu yako alikuwa na mchawi, nyoko wawe akaroga, hata mama yako ni mchawi. mugabo wewe imiti nayo zari ku rurimi bya karande. Wewe dawa za kienyeji haujui, unatumia ulimi wako, kandi ukavyisangamo, tena unakuta umo ndani tu, nawe utazi ingene na wewe vyakujiko. hujui jinsi vimekuambukia. Wewe umeze uko, Wewe uko hivyo, canke ubona mu muryango wanyu vyagenze uko, wala unaona ndani ya jamii yako vimekuwa hivyo. tugiye gusenga, Tunaenda kuomba, tugiye kubabohoza, tunaenda tugiye kuwafungulisha, kugira deliverance tunaenda kufanya ikomeye ivuye ufungulivu mu ijuru. kutoka mbinguni. Satani agiye kumaramara, Shetani anaenda kuko kufezereka, Satani waba banezerewe,
kwa sababu shetani anakuwa na muri furahi. korale n'ukubomora, Ndani ya kwaya ni kubomoa, umurozi yagumyemwo, uchawi umebaki, mu basenzi n'ugushwiragiza. ndani ya waombaji ni kusambaza tu. Setani we wararyohewe. Shetani yeye anafurahi. Tugiye gusambura karande zo mu miryango zabikurikije. Tunaenda kubomoa ukoo ndani ya jamii. Amekufuatilia. Ariko hariho na karande nziza. Lakini kuna ukoo zinakuja. So washobora kuba yari umworozi. Baba yako ataweza kuwa anafuga. Nawe ni waba worora ni vyiza. Na wewe kama unafuga ni sawa. Noze gusambura iyo karande. Usibomoe hiyo ukoo. Ushobora kuba biwanyu biza amashuri menshi. Inawezekana ndugu zenu wamesoma masomo mengi. Abiwanyu bashobora kuba ari abantu burira indege cyane. Wandugu zako wataweza kuwa ni watu wa kupanda ndege mara kwa mara. Ibe nawe ukaca usanga ubyisanga. Na wao unakuta basi amekwambukia. Iyo ni karande nziza. Hiyo ni ukoo nzuri. Ay mugani yabari yabarozi. Lakini kama ni ya wachawi. Ni yaba ari yo gucikira. Kama ni ya kurendera. Ivyo bintu ucupa hasi tukubohoza. Hapo utasimama kusudi tukufanyizie ufungulivu. Tunaenda kuomba Mungu. Nimba udandaza ntiwunguke. Kama unachuuza ufadiki. Kubera nabe abiwanyu hari umuntu avuka mu miryango batigeze bagura n'ikinga. Kuna mtu anazaliwa kwenye jamii hawajawahi kununua hata basikeri. Ukakora bikanga. Unatumika vinakataa. Amayeru ukayabona mugabikanga. Pesa unaziona lakini vinakataa. Kubera karande zo mu miryango. Kwa sababu ya ukoo ndani ya jamii. Kandi ivyo biraba ku bantu basenga. Tena hayo yanakuwa kwa watu ni waombaji. Itaragera kuba kubohoza. Kama hujafika kwa watu wa kufanyizia ufungulivu. Na wewe ukiri. Uvuga ati Mana ndazi ko mama yaciki. Useme Mungu najua mama yangu amerendera. Iyo karande ndayikubise. Uyo ukoo na upiga. Hari abantu bavuka mu miryango y'imboregwa. Kuna watu wanatoka kwenye jamii ya warevi. Umuririmbyi akaririmba imyaka 5. Muimbaji anaimba miaka 5. Mugavuye ngaha kumva ari karasha. Lakini akitoka hapa nasikia iko anaungua. Umwanya ukasanga yabunze hariya. Kwa muda ujao unakuta amejikwente mahari. Iyo ni karande. Iyo ni ukoo. Uco uyisanzaza mu izina rya Yesu. Uibomoe kwa jina la Yesu. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Uwumva hari kicamukurikiye cyo mu muryango itameze neza vyaguruka. Huyu anasikia kuna kitu kimemfuata hakiko kizuri, anapewa karibu ya kusimama. Mwihuse. Kwa haraka. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye kubabohoza. Tunaenda kuwafungulisha. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. 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 Agiye kumaru. Basi agiye kumaru. yanaenda kushuka. Amaraso ya Yesu. Agiye kuza. Damu ya Yesu inaenda kukutakasa. Agiye kubohoza. Anaenda kufungua. Anaenda kufungua. Anaenda kufungua. Zima. Imbaraga zima. Imbaraga zima. Imbaraga zima. Nguvu za Mungu. 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 Nguvu za Mungu. Imbaraga zima. Nguvu za Mungu. Imbaraga zima. Nguvu za Mungu. Imbaraga zima. Nguvu za Mungu. Ora. Basa. Bana. Niwe munyenkomezi. Niwe ubohora. Karande zabikurikije. Ndaguhamagaye mu nkomezi zawe. Izi karande zo kudadandaza ntibunguka. Izi karande zo kwama bagenda n'amaguru. Izi karande zo kutagira mariage. Ndazisambuje. Karande z'uburozi zayikurikije abana bawe. Izo ndazisambuje. Yesu ndabohoshe muriro wawe reka waka reka umuriro wawe wake reka utongore iyi mikozi yabikurikije yo mu miryango yawe. Yesu kutadandaza ntibunguke, yo kudatunga, karande zo kwama bakora ntibatera imbere, izo ndazisambuje. Karande zo kutambara neza zabikurikije bo mu miryango, umuntu akambara ntabegwe, izo ndazisambuje. Reka umuriro wawe wake, maraso yawe amanuke Imana. Karande zo kuturira indege nk'abandi,
karande zo kudakundwa izo databuja ndazibomoshe. Karande zo kutaronka ubuzi, umuntu akanukira abantu yaremwe nawe ari mu ishusho yawe, izo karande ndazisambuje. Karande zo kukorera Imana badahagaze, umuntu akama yitwa umukozi w'Imana ariko ari umunyavyaha, izo ndazisambuje zihunga abana bawe. Reka databuja karande zawe Yesu abarizo zimanuka zo gukora neza. Yesu reka ubushobozi bwawe abari bwo bubuzuza. Reka databuja bifatanye nawe Yesu, reka bagende nk'uko ugenda Yesu. Reka imigisha wasezeraniye abana bawe bashikeko, kuko karande zabatandukanya nawe izo zirasambutse. Reka ukuboko kwawe kubagirako. Abarozi bari barabaroze, abarozi bari barabitambitse imbere, ndasamuye ibyawe. Uwaje agwaye yakire gukira kubera karande zamaze gucika. Uwaje afise imitwaro yakire gutabagwa. Yesu uri Imana nziza, urakoze ko wamaze kubohora, urakoze ko wamaze kugirira neza ubwoko bwawe, urakoze ko wabahinduye abadasanzwe, urakoze. Maraso yawe yamaze kuboza, ucacuye connection yabo na karande z'imiryango yabo zitari ziba bereye neza, ariko connection zabo zifatanije n'izawe Yesu. Biherebwe icyubahiro, dukengurutse kubikoze. Mashimeshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu wetu. Mashimeshi kuri iyo Mana. Makofi mengi kwa Mungu. Bumvise ijambo ry'Imana, Imana ibaheze. Ambao wamesikia neno la Mungu, Mungu awabariki. Bumvise ijambo ry'Imana, Imana ibaheze. Ambao wamesikia neno la Mungu, Mungu awabariki. Batanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana, Batanguye kubona inyishu adatinda gusora n'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. Batanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana, n'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. Batanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana, adatinda gusora n'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. Batanguye kubona inyishu twasengeraga kubw'amasezerano y'Imana, adatinda gusohora n'ibindi zobikora, nibesa n'ibindi zobikora, iyo Mana nibesa. iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana itabura guseruka, iyo Mana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana, Imana itabura guseruka, iyo Mana, Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana, iyo Mana dusengira komeye, iyo Mana, Imana itabura guseruka, iyo Mana yacu, Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengira komeye. mpagaze ku mpanga mvuga imbaraga zawe, nta butayu